idon na dadap anak ibaw. So tung may lahi tatwa ka lumubi ulah-ulat tanarong di desa lubatong atonga. Ido ang maksud ni anak di beriso. Jadi taringot tu katring ngahudok niyan ikon marsakir ma melulubi sasakir ikon harus lubi sasakir tu so tiap sada pangana. Imana hudok jara didok nasida melulubi sasakir mar 500 kilo ma pas do nerok konne imana nakkin. Jadi tu 1.500 idon na so tunggai menong si hatau kami do na patakas ni anak ni bon. Jadi mau lihat ma di anak ni bala di padar di bagasa tikyo buti ma dahil majod hamo manami na nami sa luhod na asa sudi hita Maria marlas ni roha. Jadi tarik untuk pangiro muna nakalinga ni lobi siya ni nga di baikkan buasa hudok kosong ni pinahan lobi 500 kilo ni boras 45 kalen jaga pupesak kami do nasi kotak tu muslim 100 berarti ka 1.600 jadi songoni majo asa boy berani pembahasata las rohatta sa luhod na molate tata ada kuncekri setung lupa hamu ditaringot di manugut nyari sarapamu na tu perkitring dohot tu perhobes ono tulak ay tok say manotok yung kriya ko huro penti cuma jimu kru Jason ni maradi hamak kahulola na miyak katulak molo marsugo pedule ni marsugo pos doro anami di tesudi nama bedingkan ulono baik pita nama marhamarang dia kama contoh molo tabo turun wae kulo hulete 200 kata dan mungkin 250 kata asama semutok kita jadi aw madok dihamu kahulola nami hamu dia kerja nami nasanggura kami namu unang surapota na kaya katulak Muhammad sebagai suak suni mana kalungkun nami be lungkun daw pungo tong masonya katulangga suak suni nang dihamu nang ginami nang kahula-hula nami sa luna suak suni nang dihamu baru nami baru pe marsugot mo larong nahurang tingkat kami gutamu unang boymu alo huidete boyu nang arong alo jale komme kelita kita bisulo unang arong namruin meke asabaga olo unang arong na jengga siko beke katulak olo olo jadi sumi makatulak dus mata itake dia mau akahangi ku pada datang nami diso buiru mana tumara lam jam sio kamu lu kuno nami nang guru kambu yang buyamu salah doang nang mau dukun nak kau jadi mau lihat mah apalagi mahitat kan nomor romat dulu nomor hamaranggai pangalapa dohok kana bodi sesuai itu waktu ada kali sukun guna sudut tatu kita boha aboi maralaman da dulu jam sia alana molo ahan nomor wasina nanak sipatu kota boha dina songo pertua ni pundu di do alana sangar songo nomor ukil na berot pertua ni pundu di songo ni tutalola pangatya bono na disahe di si asuk didang haseya aya haseya iso do benotura ora ini maksud tu batapang itu do tikin ge beza di do dulu berhata do tinggal di tongan alamat ini maksud iso do sia to tera de haseya olo jadi alai sunima setarok nuan selebet-lebet nama jam 10 maralaman itu olo dimaksud tu tongoloang na bahasa haton nahai haseya ngamulai jap aboy japitu ay buti udah bereng mara tewegi matiki habis mahita pasak piso habis maju siat talako batak sungna to cara keluarga menon habis main mara cara keluarga habis serapan nasi dia lagi kamu na dua maju ramzo sedih buti baru dia tahu bayar teh oh alai dan boy rono tong sahun isok do tulang i bigi me tulang madok beremo jam sia kumaralaman molo aha unang au lagay beremo blagay lo tulang
Jadi menurut kami selalu katamu napagulang Tuhani haroronani asal buat Tuhani. Iro maksud tok perjulo pagong matok. Iro maksud tutulang na mana tahu. Puto na ako kuno jam siya pinang rarihami. Nah maksud tok nga satu perdaftaran nga satu dia sa lubina. Baut kan waktu mula na. Kan waktu mula jak sonong mga bro. Ano ba boy mamaniyo kan wala katuson. Dito na. Baut tayo na po kamu. So nagay ko padok. Jap siya sa dok jap siya ma. Ito to si lolo mo. Lima tahu dah kukut dah. Unang kula na mga dukok kapirang roham. Buhay mo. Jam siya. Maula ka na maksud. Dang boleh na tulang. Kita na tunggu raja ula utama. Turula una taro. Dang per kita. Jadi narong ko sa di. Kaya mo na hahangin namin. Saunari duduk mu manang na baku masuk pasti dulu. Jadi songi mari hamuna pakalan di hurian ala jam 10 maralama marsugo to pungon ikurade mahamu amang kamu nga buka ulit kay. Jadi song tapo lahi derwaga kasih tua situ. Bagus. Dulu. Isi mata banyak itu lah. Nalau itu. Begitu maralaman baru kemudian. Iya. Oh. Sehingga si kok bete. Arong gobe. Asal apa sih pun. Jadi song lima. Nyari bunuh diri sadokal 2 jari. Molwadong na masa di huta. Saya matua na tua ni huta do na manuturi do na mangajari. Nunga takas di bege si pareo na kid. Paniroyo muna turajani amang buru nami purba di bagasa tikyo. Alai adong orang otik. Songo dia do di haroro nami sogot ula na poso. Ahado na boy si patupau nami dia adat pasau matua ni na puro namin. Unang salah kami mga laka. Suni hula-hula daw sa paradatan namin. Nang Diyos ni daw pungo na panalumoy matuwa mo at kaulula namin. Parjulu nung atong masalas roha namin at karaja namin. Ginahotak kami hamusudi. Nahuhaulong ihami na makaulong ihami. Siya nasa roha daw tadimudo. Manuturi hami hasunod to dison. 5 dinanay patupaw na nagok kay marsugot. Di parsong madulong no pungamion. Asi maruhan itu haka dari bata matang yang mau kerja namin. Sayang dia mau lom nauli nanalengan. Nani halo mohon di tuhat taulongi. Gabi pangalapa pasupa sudian sana juga tuan kajik nanalengan. Asi maruhan itu dia mau bata pangidon namin. Sa itu hipas na mau kerja namin. Penggek kau musar madua. Itu abe tuhat tamu bisu dorgogo. Lao mangajar-ajar yang kanak komunisme. Nunga tumuliza lalas rohanami majalo panereo siya kamudok poda yolo itu hata may ang giyak may marbungara ito nga nami ito akka chikinawang yuton iya horas sa muhang dinami hula-hula nami do nga sa paradadam nami hipas maham siya rajuton sidok ko di anak kamang okay na Oro. Dita ka, diyan muna tulangan. Oro. Kasadus na ita ka ma. Ay larurong. Jadi mula ka ba dinamong raja ni pamulungan? Masyado Tuhan kagido na purkon nomor nini nomor nono di sakta rohanani malutungan nono na hurang
Buyo petak bata, bulurok takkan alubi, bulurok. Di Sakajeroha, sada bangui, kelas dulu batak, sada men. Tulu lekor. Obat dipotok. Sada lima bainok tu ulosnya. Jadi itu. Walu. Jadi dia mau nomor dongan tubuh. Ala takas tubuh berkali nuai sirtus dakarwa. Sara may tudungan tubuh. Hanguak ka na marang ini. Sara ma tunag buruna sebagai sebuah perwakilan. Sara ma tu kerajaan perhana. Jadi nanti kalian 10 masak lobat nomor dulu tulu itu mau tulu laikon obat ibotokku itu sadama tuna marang dia hamu kana marga tubon laikon tanpa muse sadama tu perwakilan tuna buruli halahon dohot tabba sadama muse tu raja perhatamu nunga gabi jalan horas nyon tabaw kanyang umay pasadok kuma tupahok ko ay nga gabi jalan horason narata-rata halahon marpahok ko pituma sarasarama lenok ko ulos to halahon tak perwakilan to som sadabima tentu sadama tulayon ima tu boruna do tu muna jadi itu begitu tak begitu kan alani bahasa Tuhan nung marnini marnono di botokko lenok tudo urus mangiring manon pasahatokku nga o pak rahalawang tiga manang nong marpa marmin sa ini sara may siyal layon perbarus persyatar perhuta tinggi opat nah maksud na tua nini manang nonona sadama nama jaloi hirat siya peparan nilayon sadama siya peparan nilayon dakpala hodokot tu perwakilan tu guru daw akan nawi jadi ala naswadong dupen wang dapotan sama nini panono dua na dai mo nuai asa makirat masyang daw maju siya na jonok tersarama siap mau untuk madabe jadi atar sumuni manyang konsep nabui terpasaha tahu yang IP mulu ngaudi rohamu mulu kumadong na perlu na tabba buido marsipay dohan na mulu tung naido buido buha na tua ngauli rohamu disi tarsumud dia manuai mulu dapat kasut daw tura jejong ni ma agau da do sa situngan yang mulu-ulo siya tulang manuai anggap kedua mengudak kun yang nama kamaran yang iblis merasa tulang kesilan di sini dia umat do mulu tupe hola bereng pahopum nini do nono bayi malu sudah tulang mulu akan nama kamaran non setulang kami marah rumah budak dulu sembilan tersungguh pada bukan iban na hodok na kaning sadama perwakilan tu nomor domat tubuh siap kamu itu tuh manang naisip sabotong multo sadama tu si sadama tubuh na tu buru ni halawan ni salna itu tu na boru sada perwakilan matong multo si dan tu perwakilan mulu nak kadik pahopu tak perwakilan ko baik ibe dilekku do iso mulu dong do pero hamu na hurang boy do be ko alai aido na mamilang duau tu gonggoman nyon atar songoni ma di Sakajeroha
Ngapas bi? Kudo asam majau sana jauh makir sana jonok molo tupe di paridono ben asa sekali nasihat doa ni ino nang maksud Tung na nilo ngitulangot di pangagut katulang. Oh, dapat lah sebirut tapi kau dah. jadi nunga nunga ima nabu mereka atas lima terpenting ni paruloson ima jenjangna ala nunga gadi marini marno bulu tu madong dope nuang di rohamu di rohani lain nabu dope alai tahu jodor na do na hogan begini tapi beda pahopusia anak pahopusia boru dah di masukin lain terus mana sidang mana tohoni sesuai do atas ini mamoda Masih kau betulah. Jadi tuan rumah udah nani sudah gaduk mana lu? jadi satu ngajo asa tok simpel kita marsubut tuan itu disebut tamu sama ayo jadi marsubut truk kamu mana truk Itu asa bui simpel tahu kalau ngajo tu. Kalau ada sebuah manuan dan so tulang nani tulak tulang pun nggak boleh sekarang kayu marsub. tulang narobot dah masuk perhuta baru hita dalam mandok koron hita dalam menguddan mon hita dalam menguddan tulak tak Oh, nggak katain namang buru. udah memang bahaya Jadi kamu amang guru ay anggota ring utusin lang terhatahon na tertepon na so magulus kadang kita markomunikasi kan jumpang do jauh bangul tumarok pe persuluk manere ba tumarsuluk mana ni nal arong ko tulah. ido oke malate dua bui gabe jadi 20 tahun mah oh ada dua bapak tuamu gabe bui jadi anggota ini nunga tu pahopu nunga tu hamu ibotok kuno leku nunga naholan tu hamu nomor dongat tubuh gabi dua mah kita pemesan naik mola Jadi semua dah alam masih kop 10 lana pasal kain itu betul nggak? Duduk lalu kami lagi, tumiro pihak tahamu rupanya perkoron nami kira merah. Oh, pas dulu melatih orang mak, partikiano lumo bikini guna pinar bedang. Namar tonggora hita dot karena upar keluarga besar bisa daulah kita nama udah mat bor. Nama lapakan di si jarang dong yang nambah dua ke kedelai di minggu. Tapi aku ini nama dua di dalam minggu nasar mutona ke dekal kita. Jadi mari ima ala si daulah kita tanggung tuak karena kok mau tinggal di itu nasar mutona pas di buah. Itu mah jeleng ni ibato kopi tu tehlu balas semua kita ada mesti turok kita na biru kan ida potong mak santat baru tupah puna senda pitom pirohana batong magalu udah baru latuk mamse turi ni nono tiga sila gaduh kamu mamar kereta tuna mana barangki mak tuh teh lupa perstahap sira nama barangki simber lainnya Dulu. ya dulu surat kamu Dua naik mana tuh? Sarah dulu lah, ji dua. kalau dua iya surat dua naik ya udah itu nama obat teh oh ya iya pas betul oh nama itu orang
Garuk. Ono. Terbit. Terus semua kita. Harus udah kita kita sikat. Masih dia udah 5 konsep. Oke. Kalian melarang lu guna rupa di pas semua kita bro. melarang nah orang nang. Iya, melarang apa nah orang. Iya, aku benar. Oh, pas semua kita bro. Tapi berdua lain itu. Tapi Oh, berdua itu lain. kamu mak. Jadi orang. Oh, Baru pada kampur. Nah batu bituri hono pungon. Oh, pas itu pada ala teman nak ya. Oke, sadar ini. Oke. Aduh itu suka tak termak dengan lebih sok. Udah kamu itu kamu sekalian termata. Mas kok beli udah? Jadi ya lu ulang ah. Dua puluh siap jadi melihat mencarang mana sono dan pusat di negeri mana cukup oke. Oh, malah tak kata lah. Tahu deh, dari kita tak kacau lupa nak puri. Ada loh kamu 20 siap dah. Jadi benar mudah tuh manang nah hami mamang tokon. Nuduk nak kendang sirigaannya. Tahu. Alai saya ada doa hami nak pesilaban mana tu. Molo 20 siap dah hangon. Top tu 20 siap dah tak kabel bau dah. Sono di roh aku ni. Sono dunia di roh aku dia mana dua. Dus matahimu manuhor mahamu sara papay na mahamu sara perbandian na mahamu irong kesiroon na nagpatulang dambu iroon na minasang masyakam na sosya kami sa dokrak manuhor mahamu asa sereo los nunay nagsay magduay malate magkamang buru la dia pehon dahangop pe wa pehon na sere dui alay tang pola dohonok kurubani masih tu sampai bersukut nama ulau artinya buti ima tasi ngasabala nodok kami sonon todi onggo si pasato mi sada duhami mang nadok pehami tulu ale mang nabu hape dilalaruhaku dang gabe bagion namen nong itu langsung mahudok kon hami berbagi ulus dan nong lapas satu di dalam tang yang itu ham dang gabe ulusan di dahangonan nong 15, ulus aku 15. Nah sono dunia maksud tu di sini. Sono orang prinsip nuang kita rona masih apa kita menegak mau. Alayan kau tak bodus tak kita murado. Puruk matu amudus mata imu. Ya hobe manur ulus sudiri bisio dia. Ya laut manur bisio dia. Dus mata imu. Ya o parjolo mau ulus susah kono nomor 2. Si nomor 2 si anak siap kono nomor nomor 5 si anak siap kono nomor 1. Boy pagat di pasori 5 bodus muro. Oke lah, ibarat dapat patar tindak dapatan nasara di tengah pelari. Alenda pesong ibeseng dapat pemutin salah sara dong kata buin nama kata nenar hakku. Alai pedas mata di kambur pedah bilang kayak hitan orang-orang. Jadi mulai ate mak alasong ni dok kamang boru bereng pe dia kaperhulolo mutu hami unang bidan no. Satu sopa-sopa pe mutu hami dok kasih leban doh muta barat. Alai mangi do batu hitak kahurung iudah-udah. Ala 2 hari hami molotung pe unang mula-hula kan nong itu hutak kasih namar hamarangga deh dia mau ke aku tabarat asa sekaligus tok saya kami buah ka handuli gabi mak molo siap tulang bona wagi kami mete tuangon molo nung nama songoni rubani sisa dapat penak kita keang ulilas maruhatta di dalam nitangiangian no boy mahitan nong makatay sa tokin di dosuruhatta deh. Jadi song lima kamang boru
alasan kami no yang manalu hula-hula na marhamaranggi niang molo au huboto do hamu alay song ni matang yang nami doi asamara persong mare-mare manera kamu kagileng kami tanu perserahani ba sidohonokku ala na marhamaranggi nama hulala itu hamu mamakatahon tiga ma istilahnya tarot rohamu dalam tanging sa kami mang nabiga besan na marhamaranggi hami ulilas dorohanami atas song lima ulala kamang boro Natar sono dunia di luar aku biar itu lain juga beko dulu pesipul dunia kamu ya sejauh tulah tubuh sono mari luar aku di negara jalan malu numa di pasata nomor subuhi ulus tuannya karena komo raja nami malu tulang kami anu kami tunggu dia lamanya rubernanya alai ngapangaku manuk kalau di pasata malu kami raja nami itu sebagai itu Molo tundi nama notoria mono las disi pasata mi bisongu kudi jelalas maroni jadi nauli anauli olo molo jadi ina ma nakani asik kok bete berarti tiga nakaning nama hamaran di ono gabe olo ay gorong kamu mak ini sekan olo tu jalo sopa nomor saya mah olo saya dinda jadi mulai temani muna ukuran di Boruna Minagabi las rohanami bagi pagawai Tuhan tahun berdua gaya berjalan orang sama dasar nah takal dua kamang buru di las nirwantai dan itu hama masuk itu di Goluta ya hamin orang secara sopa dua mak sidaban do Barat saya ada rohami nang di parsai naunami saya ada rohami nang di Boruna muna semua dia kamang boru mabasikup jalauli unak kurang dalam unak pada bihu bahra di doham ya ulang lau mangalab ya sudah baru nami sedia betul jadi sopa tadi 10 okay. 10 mah saya kamu bulan nami selalu sobat tenaga kasih kombe apa lapas pesudi dapat jurusan na para pihak abang baru kamu mandor nama ngatur nah sorry balik huwa nak ida enak au doho doa saya do hita jala baca tu hatta di pasada buru tahun do hita tuntong kami ha mutawarat hope pada rihun no pada ridui hope pada rihun nabi pada ridui bana mangkatata jadi terjolo melatih kurang mak imata bona ala saulama teh jadi sedalam masudi terupadi masuk ya kalau kau mengatur jadi 10 lagi ke ala sara doa ke kita barak ke sini kan betul semangat batok masih ala sara itu hor doh batok dan batok masih sini berau 10 itu nama kata yang parah Sadero Alhamdulillah. So di ke pengalian nami sadero kamu tawara do silema. Ya ini kalau mau dikoro kita tak itu kok. Dia lucu atak dia toka basic kali silema sah pilih. Isi mahita berbela jauh kelang ini. Basic kali kita suri 10 itu baru tentu. Lampu soni. Pas kita atau saudara nak kiningan ni saudara apa jumpa nak kining apa jumpa kan menalu doh silawan dah utabarak silawan dah bagi kita ketemu dengan pendaerah asa cukup dia tersapu mak utabarak silawan oke jadi alai sudah no dimaskan masuk ka anak guru mengatur dah nada wario oke ala dua orang atau ala saya bantu lagi bunda duit soalnya masalah make oke ala saya udah begitu eben ala patah nari enggak dua parah Nari dia jadi lala kamang boru tayut toma aturan ni akapat tuturan tay
atangnya kami asal kami kan dong bolu gabi songni di bekau gabi utami huruk sumana itu masuk tulang tobuk do hula nama hamarangi bahula orang suma alai di tapi huruk hula nah sini do nero hatai do bajok pesi masuk lo do maksud ya waktu hula lagi mau masalah si bobo mengenai do na itu tuh kan tak tahu kan nama merek tikima mau jolo mars pangan do ita jolo saat sudah kudu tidak kena tulang dari sabar sepangan tak pola makutu itu ya mono molola pasatu itu oh no jema mersi kok tetong memang pas di song nerut naik alai ala totro jabar mangihu doi dok ruaku dak boy song nata dok kodi ikosali masuk mah nata bahaso dum sai sipul mangat dum noai asa gabi boy pangirota seda alai begitu berjalanan nong ulau non ala tiga do hula-hula noai bodoh pula latar kejar 7 jam seda tulu hede masuk jadi rohaku ima tai hutto mamer risiko mak molodung jolo mangat duita tazalo tabdok boy mai pola macalo percaparan nama ita pas adulus ate alai yonggo sebelum mangat dobe bato tonggo di harorona pangkorong bonun na men nok perguna merludu ate oke gabi masalah horas ya do molo di tano persaranan binereng olo tulang bona bonaniari hula-hula anggini tulangin darusan molo di sona mang baru memang 1-3 pe molo teri dari hula-hulai kata soba-soba do di bae 1 soba-soba nomor 10 pe selagi adong do pe digoraho di son ala yom ma oti ala au do hulala soba-soba nomor 2 isi jala ate kamang baru biasanya nyandang buat aku sulagat tulabatan na bohado dalam ditangi yang siap kami molurung nama dikit jangi soba-soba nomor saya dan nomor 2 cuma mata itu mata itu no soba-soba nomor 2 oleh dah terus mana 2 sadok otak ni soba-soba nagu kima alai ala roho marsubu pos marwa mazabamu pasti do juhunan nabi do molororo hula-hula nami rumai toko korona nami do gabe mak kamang baru gabe Talanjut pasal tamu ulus tuami lula muna mulate. Ono masih kono kesana. Ono. Jadi si nomor 2 mak. Dari jalan horas harajani abang guru. Molo siap kami hula-hula na poso na baban. Mengarung gorak-gorak ni dilek ko bapak siap nes. Mau salah walu ralake. Walu lepar ma kerjanya emang guru, mana bui patu paham. Jadi sini tu dah dia mak kahulalan namanya tu. Molo tu masih kurang yang menuai nasib mami di tang yang mu. Molo nama jalu itu yang dapat tu benda masih kurang dah. Aka dia mak ketulangan. Tolong mak, siap pura mak. Jadi gabi masalah horas derajatnya mengorunam. Masalah seruanam yang kamang boru mamereng di sana di rohamu di bagasa tikyo. Molo siap kami dalam ditangi yang dia di pudian ni naporu nami na uton mati. Gabi na tu orat na mutalu na tupahon itu atai. Molo sita-sita nami manang dalam ditayang nami muhubi di bagasa tikyo. Itu tubuh ni naboruko. Tulu bawa opak boru sadabi itu kan tulu berenami 10 pangkuaran ni nabur namion marupuni sada 10 sarang ang boru siap kami siap turi so 5 pangiruan nami raja dan boru mau lihat mak raja nami ngopi di bahasa raja ngatunggu jenali ruang nami songi mata nami tulang labas. Ayo pikir mata mangkor ibe, mau tung masih godang ibe, kan ini hutang yo, mau tung masih godang ikan las ruana ada bangkor, las marwah umat jaloi, songi mah tulang, songi itu, itu, pas di tulang, songi mah tulang, ake, bayi ini mau matulang, jaga bepi ke mangkor. Oh no. Ayo no.
Kacang baru, gabi masalah orang. Dalam putih, arongi pe telepon itu langta, tulang rubut sinaga. Komak belino sedona sida, popak masan sida. So lima pangeran itu langta sinaga, paraparapat. So lima deh. Halo, jangan saya matok puzo hola ya betulan. Halo, pudi masamu, usuk meneo kamu, siapa yang masuk? Roro tulang roro nami, saya setumanggo. Roro tulang roro nami, iya. Mono tulang setumanggo yang sama dia yang mono margaro tulang ta. Marga ninggulan narong gisoni. Itu maksud tu tulang. Unang arong nek kami ohanan na suarang orang narong. Dia sabu ida kita lulus neng gulan. Teta arong tulang roro. Na itu maksud tu. Ngapada si podo dari si. Malay ay honya si bata si orang namek tu doa lang takkan. Kubi botol mulu. Jadi usaha kamu jangan nonton teh. Oh lo. Asal martulang roro. Orang baru. Oh lo. Jadi dos matahita deh. Kaya tulak si harap tulang niyo si atulio to say. Dang nang magurap punuan mo na say tulang ruruti. Sara matu anak sara tuko. Terus ini bagat itu. Suat sungi mana tulang ngamin yan. Alay. Ate. Sungi matuk tabay. Amang buru cek tulang robot sini par maksud muna dua lepar man. Bolo. Rodo. Bolo. Alena raku. Dalam nila dua, saya mah tu foto nami, dua lain nami. Saya man long tu bere nami, dohot pohok. Ini mau bolu dua. Dah dua tu pemain. Dua. Saya mah tu lain. Kopungen mah. Saya mah tu bapak ni sen mah, dohot tu linwai. Sahabat calon. Oh, ini nama asaboy. Maksudnya membuat dua. Terus ini nama padalan. Masuk dia nak ulina dengan nama guru. Maksud kalian roa kita. Dia bicara orang. Oh. Jadi tunggu sama ni cak tulang sinaga. Oh, tulang. Kalau dia ada bicara orang. Oh. So ni mata wajib itu. Terus mata terus. Oh. Jadi habisi si cukup mate. Hula cuma cukup. Jadi cuma ngucong. Atong baik kata apa? Kanggi kuno si jalan cuma cukup ti. Begitu mana? Sudah makan gitu. Tetap ma dua-dua masudi dok kamu los ni hula lata. Sepakat mamura. Dua. Una polarong mesti dua. Okey. Jadi boleh tema hari penaki upi termiro ulota bakatiota di bulan nabi bekas timana bulan mati dulu kaki bagi tahun mana di tahun nasida kami be leku nagasa tekas tu taruh kota kami be kota barat bulan mati dulu dari sore mari deh nyon awang berkor berekor kami Suang soni nang abang udah kod. Togo hula na martino do hono. Aladi jolok kudo berekku. Tapi marulau berekku saya dah subuh tok kau. Hula na martino do hono mau lahabi. Poha. Molo tung tiga pipangi do muna lau si pasaha nami dalam ditang yang ngami. Tu bere nami do kamu nama tungan tu radi do kamu. Mulai. Tersono madio nya kerajaan nami. Tibi dulu molo ulo na marhamarang di sudo noeng amang udakku. Siapkan hula-hula na ruhuga barat hidingnya mulai tulang na basa aladang ro da tulang idokanan bakaraja nami dus matahin nami takin cilma udah do gokon nami bawa nami tu raja utabarak setarudu do raja sebarak kiri setarudu hata nasida ulima ringkan partong gora jauh ni. Jadi si bonum nami, semua dia konsep muna dia mahal lagi bonum nami do roro kami di mata nulau ni.
Jadi setiap hari kamu kebulau-ulaku tulang kami untuk kamu nang marhite anggik ku pabukan. Lapatan na son molo sa donot si hami akan mana-mana gipe son. Po parang damang siakangan pitu hami. Dak pura hujo hami yo. Pot parang ni damang si petonga hula-hula na dak pura hujo hami yo. Nagbe hula-hula na mana-mana. Lapatan na son nakisang tulakku sila ban nakin. Ala toktong ko manututi anakku di Jakarta. Sekala ko silaban ay hami pejong tak pula satu sinitku lapatan naison nakin roro hatani tulakku manalu nakin 10 na boy don alai si pata ikko bata asad do asau nang gawe mono nasok bu adong na terteringan non gawe kehurangan jait molo binan pembatasan ni anggo hamu na hula-hula nami utabarak do terus do hampala pasu-pasu ingo do ison ada non donat tu aruk sa atau ison berpihurokon ikut sa do tu hamu kerja bulun hula-hula nami udah barat duk sa peson ayok dau hula-hula nami dikijak jadi tuangiku amaramot nong sapacaron do hita nakin di hula-hula nama amarang hula-hula nakin di bona arukan dang soba nagu mungkin deh coba jadi dapatan naison dan mak kurangi hula-hula nami asa saya do hamu satu sida yang berhami saya do hamu alai marsimu-simu do molate ma daja bulun mau nakin dia ulang nakin suatu suarong sekami akan nama-nama dari nakin anggui pos hamuna disodo masuk anggi dolimuna sian natubadi masuk disodo molate ma lah itu apung sema dua ma sekami na patan sogot orang laku do popokku ma oleh ade ya udah masih kok bete ya setelah tutup oh lo sudah manami dituturiamu hami akan aku modiso nang sekolah di pasar tamu di pelus mulai yang kotor dimu nungalau manang yaktu kami yang dia malantui pas naham itu akatikinan negro akaraja nami dihamu na sudi hula-hula nami siatoro saro ditijak molo tumpe hola hula-hula nami anu upuri na paponi madalu bisonom anggo hamu ditiki acara muna akaraja nami di siro pasato nami bisoto hamu siro bude hamu soto makranya dak katulang dang lagi memang aroy anda alai mamerek tiki mahita bahwa masa desi budi turnyare marsugo ko bisa tumanata jadi pasu-pasu tu hatta maprapuat nak katulang saya lantui pas nang waktu nami lantu tu bisu nami boy hamu mengacara-cara ya anak komodiso asaran nami song dak situ tua si toro pinayarakana si toro ratingaru bulunga toro mamu akaulo nami nama hamaraki suak song ni marau boronu oras majalaga dak katulang alai sebelum lah tulak bahwa ngarus panganon asal so ngarus panganon kalau saya aku ngarus panganon mana sama semangat kita barang mungkin dia lawang male enggak jam ni Guk puji-puji merdonga maliati ma di pasar rohanami tuho di begasan pasang di pataru horak marhai pasuk kami selanjutnya akan merula-hula nama bor marasar nahami Tuhan di minggu terlebih demong takas doon para binoto amu marhitin nang jalah posa dan holonghan ina nami mana iboto nami nah saur batuai opat tusima Tuhan perdongan indo bisa luhut perpungan nami dala di dong-dong iko pos nami di pertuan nak ari masuk saya daw panikan akapanosona asa boy habis luhut na songot tua ni iboto nami na sormoto akatik kinami huton pos rohanami ulama sugut Tuhan jong-jongi di bekasak kolong nama siolong kami salut udangan ni parboron namion nak kami ke akan yang udangna pos rohanami Tuhan ketelakan selat radek angko somar tomat teko rap marhahi pasom mahan masuk jaya pangalap pasu-pasu di parboron namion boy akasar rumah tua salut songot ina nami menak iboto nami partikiano
Matlubu sirat kami Tuhan di partikianon, pataruli kami dengan anak itu. Taruli kami masih tecipangano, pasaur di partikianon. Lapa kita bema na jinaman di tangan namin na marhula-hula na maraboro. Boy akatumama siya ni pasaron nam akadilas ni rohat tikili naman kuto. Di talek-talek karido Tuhan sudik kelu arganak tinakon namin pe. Huwag kami matudulog padonganima lampasu-pasu ang boy han marsaur akatikina rehet si pasahato butulah to. Pos rohan namin Tuhan tang yang namyo. Alay duduk dohan mga satu diri. Dubulo sesa dosa namin itu na balga. Gabe makirim jala talupan na jalo pastaso. Amin. Didongani asin orang Kristus betul ironi di batang atas dopat sorat itu diperbagi mana madongan Kristus. Amin. Kusito. Alana. Olo, boy. Kenal. Tadi sini dong besok dia bilang lapor. Besok benar. Besok pun lapor udah. Tahu. Kita pula tuh udah. Ale buru sapares ini. Guna. Anak gue ini 100 itu. 100. Per kamu itu sono loppo. Udah bertemu di batu di bebuhin aja. Oke. Mekke lang si pato tu kamera ona go. Turut lang na. Mekke nung mo. Aku silong pamilay. Video tu sojo. Iya. Salar lay puri. Pati mo buhila. Ito. Okay. Oh, nahud dulu. Okay. Okay, kayo kemari. Sai batu guru haki ale Jesus tuaki.
Ate madi ho Tuhan di dengkani basam do lasmi roha nami di batu baku. Zalaido na huruf po kami apalagi borongino Tuhan. Nungarong kami siyang ganok inganan nami be tu bagas na matuaw. Ima di batuaw ni nagutuan nami na nyala mutiak ka hari na sabi. Kalani Tuhan tumbangi kami siyan asino kami. Baik mahulong mi Tuhan atung masih hahulong kami. Tumadami kami Tuhan di nasa husutono. Alani Tuhan di namamuhay saat namamungjungi di borongino nang tuari marsugut tunggu pangilo kami ho na masawa kami. Asa tung di namamuka saat namamungjungi totong ho di tongan nami. Molo kurang malo kami mangido siyan asiniro kami. Patu pamara kami pasu-pasu na ing galon nami. Dapat lumui ma di wona hasutono Tuhan. Totong leo sa ni roga, satu tiki na roga bidapotan taruli dilas ni roga. Di saluhut na Tuhan molo kurang malo kami, juluani masuli Panginoon nami. Pardosa na turang kami Tuhan. Saya unang pangabati akan pasu-pasu na Panginoon nami. Upuji ko pasangapan mahut Tuhan, bola mga sahon anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Pangunahang ginami. Suat-suami raja di hula-hula nami Sudi mahamutahin o prasang abihami di borongin na laboko Agka raja nami disok dohami poparan niyo po nami si sada suto disok Poparan niyo po nami Imao puramosi Dinagtakas binoto po naman ng sumulong Ima raw po nami na musa umaduay Marhidaya kamang diluan namin ay ngudasan namin daw pungon. Akaraja namin ang namanaridaon narok kami mga niyamalo. Kalay na posdorohan namin. Dala ditang yang namin mauto matari batang gotu akatikinan ang ro. Lamita bayi batari kami. Habisukon, hasadaon. Suat sumi tu akatikinan ang ro to pinopan na law si pehi diutong namin. Marhite madiamu na ang ginami bakal janami malutut kami do mamuka obdas do puta na sormadon pos rohanami diamu na kang ginami nung ditikinay pasahaton nami luto kamu akamang suat songi manang di do ngasautan nami ula-ula nami do ngasaparadatan nami nang lunggu ni do pungong pos rohamu raja nami ditikinayan ng zon nami do amu asarap pamimang kita maudazi na dua-dua nami na usar matuaw marhitei parmisi madoa bisya kamu akamang asa untuk kami ulau tadi begasas potarion silo po dihami yang nakaraja nami suasong lima dihita sisa da suto disopar julusa lima uliate mari doata kugerek kami do di hari tahun poparan dia putar disong ina di partuaw di daupung nasa rumah tuaw marhite madalentang yang tamo nakamang tu debata di napasangat na to kasita marhite ite obdas bibira sa bornginon ang tung gilia debata di hita songon gadyan yo umur yo puta ng sormadon songo papoparana giro rohaku nakamang do tamo kaina mo daw pungon tutak kasudungku hadidak kuno di poparan yo puta Om madaw pungondilok ngakaina inata suripeda posroha namin dihamuak kang angin namin ang kaparumain pe suat sumlia kapaupu namin disong dilok na dua-dua ro dihita sisa daya sudok takas pabuon namin ilok na dua-dua mati gada meninggalkan dari unang diulos-ulos sa kota na maglabatan na urok kami akay ula-ula niyo daw pungod ditikinguluna tung sikiruan ni sudul daw posoro lasta parhatopo do pasu-pasu na sinarona nung margili marnono jalasat marumon welu puro pidutoan marhiti masyad nasaruhan di lau mau dasi daw pungod nasa takas di pasu-pasu tuhat tayo tatuat katikinan ng ito di dalikot tuan ay dihita poparan na tuat katikinan ng ro molo tusong ipaduat dito sa luna di oleh dia tuat may di basa may tuat katikinan ng ito dihita sudi poparan na silok bodi may dara
Asa nuan pe mang patual pargot sinami. Naing mangudasi mami mangudasi. Jokong nasa rumah dua. Kalau di luar kami takas tuh kami nak dibigyan mo. Lalu kami tu amat dari bataran tu amat raja. Orang maliang na umalo di song. Nung aduk takas supay duhami. Alaya sama lagi tangian tu amat dari bataran ko pangiduam. Amang pa din namin. Tapi orang suka ikut kami. Tu ngayon hodamang majolo tu amat dari batas itu pasalun. Asa di pasar pasu na gudang makan ruangan sonan tu akatik kinaman dutol. Lalu hodamang ba. Mau lihat di mana amang padin namin diyo ay kapataman tu akatik kinaman ko. Asa nuang amang padin namin. Lalu hodamang majo. Tu sahalang iraja na liat na lulu situ na dorong. Dan dia tu mitongos bebatari kami. Marsahala raja, marsahala disugon, marsahala distaran. Sahada tu dulu, sahada tu doruan. Poparan dia punami puramosi. Anu tu tangan tu sahalang raja na liat na lulu. Lihat memang boleh dibatamai tanyang kami jalur kami Tuhan katikinan yang roh asal nuan kiamat perpulusi kami yang menonton memahami baik damang majolo di kami kodang mulai-mulai. Di batas makan yang kami mula berarti mula orang pada nak pujar asal mana pada nami baik jangan maju kami kotak sokai satu kakak susu paham yang raja do amat dari batas satu juru apa suka jualan nami itu akan kita nego baik jangan kotak sokai.